I'm really happy to be here and to see Kompassen. It seems like you have a very nice church here. Mul on väga hea meel siin olla ja mulle tundub, et Kompassi kogudus on selline tore kogudus, tore koht. My husband and I have been here for a week visiting Kai and her husband. Mina ja minu abikaasa oleme olnud siin Eestis nädal aega ja me oleme külastamas Kaid. It only took 30 years to visit. See võttis kõigest 30 aastat, et tulla Kaile külla, Kaile tema abikaasale. We have promised her a long time. Me oleme seda lubanud talle kaua aega. But today what I was thinking is I'm going to tell a little bit of my background so you kind of know what kind of a strange person I am. Ma kõigepealt alustan sellega, et ma tutvustan oma tausta, et mis inimene mina olen. And then I'm going to tell you a little bit of the history of ADRA from the church perspective. Ja siis ma tutvustan teile ADRA ajalugu siis kiriku vaatenurgast. So that's why we're beginning already in Norway. Ja sellepärast me alustame seda lugu Norrast. I was born in Norway, Norwegian parents, Norwegian passport, very Norwegian. Siiri siis sündis Norras, ta oli Norra vanemad, Norra pass ja siis üdini norrakas või norralane. But already when I was 3 years old, my parents moved to Ethiopia. Aga kui ta oli 3-aastane, siis ta kolis koos oma vanematega Etioopiasse. And this was because actually my father had gotten kind of a death doom. He had 10 years to live. He lived 10 years and then he said, well, if I have very short time, I might as well do something. Ja see põhjus oli seotud sellega, et tema isa sai siis nagu surmaotsus, jah, et ta tervise tõttu, et ta 10 aasta pärast ilmselt sureb ja siis sealt tuli see otsus, et minna Etioopiasse. So he was leading a school and my mother was a teacher. I have learned 3 things about development that are important: education, education, education. Ja tema isa siis oli koolijuht ja tema ema oli õpetaja ja siis nende läbi Siiri siis õppis 3 väga olulist asja ja see on siis haridus. We moved to the US for a couple of years. My father was doing his PhD. Nad kolisid Ameerikasse mõneks ajaks, tema isa tegi doktorikraadi seal. And we were a family of 5 kids. Ja nad olid perekond, 5-lapseline perekond. But then we moved back to Ethiopia and we left Ethiopia when I was 11 years old. Ja nad läksid siis tagasi Etioopiasse ja Etioopiast nad lahkusid, kui Siiri oli 11-aastane. Not to go back to Norway, but to go to Lebanon. Aga nad ei läinud tagasi Norra, nad läksid Lebanoni. So we stayed there for 3 years. And then the war broke out. Aga siis seal algas sõda. Then we moved to Sweden. Siis nad kolisid Rootsi. And this is our church school in Sweden. It's called Ekebyholmskolan. Ja see on siis koolimaja Rootsis, selle nimi on Ekebyholmi kool. But it didn't take long before I was longing back to Africa. Aga ei võtnud kaua aega, kui Siiri siis tundis, et ta tahab minna tagasi Aafrikasse. So I went to Sierra Leone as a student missionary. Ja ta läks siis Sierra Leone'i kui siis tudengi, vabatahtlik. To Masanga Leprosy Hospital. Leprosy on siis üks Pidali Tõbi haiglasse läks siis vabatahtlikuks. And then I met the man who would be my husband. Ja seal ta kohtas mehega, kes tulevikus sai tema abikaasa. He was such a typical Swede. Ja ta oli nii tüüpiline rootslane. I had to take him to Africa. Et ta pidi ta Aafrikasse viima. So we were in Ghana in West Africa for 2 years building a vocational school. Ja kui nad olid siis Lääne-Aafrikas, Ghanas ja ehitamas siis koole.
We were a little younger at that time. Nad olid natuke nooremad siis. And then after that, we also, when we had our children, we knew that we had to take our kids to Africa. Ja siis natuke aega hiljem, kui neil olid ka lapsed, siis nad tundsid, et nad peavad ka oma lapsed siis neile tutvustama või neid viima siis Aafrikasse, Ugandasse täpsemalt siis. So 97 to 2000, we were in Uganda the first time. And this is when Kai, you can see her there in the back with 3 of our 4 sons. See oli siis aastat 1997 kuni, kas see 2007? 97 kuni 98 oli siis see esimene kord, kui nad läksid Ugandasse ja olid seal. And it was a very interesting experience. I don't know where this is going. A lot of different things that we were doing. My husband was also there building a vocational school, and I was working with healthcare. Ja nad tegid seal palju erinevaid asju, et tema abikaasa siis ehitas tervisekeskust, ametikooli, kutsekooli ja tema siis tegeles tervisekeskusega. 2000 to 2005 we went back to Sweden. Aastatel 2000 kuni 2005 nad läksid tagasi Rootsi. I think you recognize Tryggebuda. And then we went out again to Uganda in 2000. I started working actually as the country director for ADRA Sweden in 2005, and then in 2010 to 2015 we were leading the ADRA Uganda team. Siis aastal 2005 ta alustas Rootsi ADRAs töötamist kuni aastani 2015. A very fantastic team that we loved working with. Ja hästi fantastiline tiim ja väga meeldiv koostöö oli. And the boys were now 4 and a little bigger. Ja poiss oli siis juba 4 ja nad olid nüüd juba suuremad. And back to Sweden again in 2010. Our sons are big. They now have families of their own, and we have 3 grandchildren. Ja aastal 2010 nad läksid tagasi Rootsi ja nüüd nende lapsed on suured ja lastel on omad pered ja Siiril ja tema abikaasal on siis 3 lapselast. So when you ask who I am, then this is who I am. Seega kui sa küsid, et kes ta on, siis ta on. I am 100% Scandinavian African. Et ta on 100% Skandinaavia aafriklane. With a little bit of Middle East and US mixed in. Ja natukene siis Kaug-Ida ja USA-d siis segatud hulka. And it is something called third culture kid. Ja seda nimetatakse siis kolmanda kultuuri lapseks. And what it means is that you grow up in a culture that is not your parents' culture. See tähendab seda, et sa kasvasid üles kultuuris, mis ei olnud sinu vanemate kultuur. And you bring something from every culture you visit and mix it into a third culture that is your own. Ja seega sa võtad igast sellest kultuurist midagi endaga kaasa ja segad kokku ja siis tuleb siuke kolmas kultuur. So you fit in nowhere and everywhere. Seega sa ei sobitu mitte kuhugi, aga samas igale poole. Yeah. And it is important when we think about children who are actually growing up, and you can be an adult also, a third culture adult, meaning that you also grow in another culture, and what often happens is you take parts and make it into your own mix. Ja see ei ole ainult lastega, et see on ka meie täiskasvanutega, et ka meie, kui me siis võib-olla elame mõnda aega pikemalt kusagil, siis me võtame tükikesi igast siis riigis kaasa või seda kultuuri. I find it has been a big blessing. Ja Siiri leiab, et see on olnud väga suur õnnistus. For both me, my family, our kids, it has been very positive. Et nii tema enda jaoks kui ka tema pere ja laste jaoks see on olnud väga positiivne. So, the history of ADRA goes back very far to our pioneers.
ja Adra ajalugu läheb tagasi väga kaugele ajalukku, siis kui olid veel siis pioneerid. The founders, yeah. Yeah. They always thought when they were having educational seminars, they held them because they wanted people to become missionaries. Seega nemad siis, kes olid siis asutajad, et nemad pidasid selliseid loenguid või neid seminare, mõeldes siis, et teha inimestest missionärid. So they were taught maybe medical practices, they were taught, I mean, a pastor was not just a pastor, he was maybe a doctor and he was also a carpenter. Ja seal õpiti erinevaid ameteid, seal õpiti meditsiini ja näiteks pastor ei olnud lihtsalt pastor, et tal oli alati ka mingisugune amet, et kas ta oli siis doktor või oli ta, ma ei tea, puutööline või ükskõik, jah. Because remember, the Adventist Church has a holistic message. It is not just about preaching. It is about healing. It is about education. It is about helping the poor. Seega advent siis usk ei ole lihtsalt usk, see on midagi palju enamat, et meil on see missioon, et tervendada ja harida ja jagada seda sõnumit. And I'm sad to say we have lost a little bit of that. In the mission field, this is how we built. We built clinics, we built schools, we built churches, and we had Dorcas, as we called it. Ja tal on kahju seda öelda, aga tundub, et me oleme natuke kaotamas, seda juba kaotanud, et ajaloos siis ikkagi adventistid olid need, kes rajasid koole ja haiglaid ja erinevaid siis vajalikke asutusi ja ma ei tea, mis see viimane sõna oli. Now, Battle. Okay. Battle Creek was one of those big sanatoriums where our health message was very much preached in everyday life. Ja siis selline koht nagu Battle Creek, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, aga oli siis üks nendest kohtades, kus siis jagati seda tervisesõnumit, mida ilmselt te olete kuulnud ka. And medical missionaries were trained. Ja need meditsiinialased missionäri siis treeniti. Sadly to say, the ones who, for example, the doctor who was the head doctor was Dr. Kellogg's. Ja üks seal peaarstidest või doktoritest oli doktor Kellogg's. And Ellen White had something to say about the doctor. She said, you're not supposed to be kings, you're supposed to be servants. You're supposed to be serving the people, not being treated as kings. Ja Ellen White'il oli sellele doktor Kellogg'sile öelda seda, et me ei tohiks olla kui kuningad, me ei tohiks nii-öelda nagu valitseda siin, vaid meie peaksime olema need teenijad või alamad ja meie peaksime teenima teisi ja teenima inimesi. And sadly, I don't think they listened because they went and even Dr. Kellogg's and them left the church in the end. Ja kahjuks need inimesed ei kuulanud Ellen White'i ja lõpuks ka doktor Kellogg's lahkus usust. And Battle Creek burnt down. Ja siis Battle Creek siis põles maha. But here they had these 8 important principles, you know, sunlight, pure water, healthy food, rest, exercise, sleep, fresh air, and faith in God as the anti-stressor. Ja need olid siis need 8 põhitõde, mida nad õpetasid ja järgisid, oli päikesevalgus, puhas vesi, tervislik toit, puhkus, sulgudes siis laupäev või hingamispäev, liikumine, magamine, puhas õhk ja usk Jumalasse, mis on siis antistressi, tähendab stressi vastu. And it was revolutionary in those times that they started making vegetarian food. Ja see oli siis niisugune uus liikumine, et evolutsiooniline muutus toimus, et nad hakkasid siis seda taimetoitlust õpetama. And it can be interesting to know that Ellen White, who was given this health message, she didn't have an easy time with it. Ja isegi kui Ellen White'ile anti see tervise sõnum, siis tal ei olnud lihtne
aeg. She said I was a heavy meat eater, and the first time I saw this vegetarian food, I left the plate. Et Ellen White oli väga suur lihaarmastaja ja meeldis süüa liha ja kui talle siis tuli ette see taime toidu taldrik, siis ta lahkus. But thanks to this, she lived to a very old age. Aga tänu sellele siis eluviisile ta elas väga vana ajani. And she was not a healthy person from the beginning. Aga ta ei olnud alguses väga tervisliku eluviisiga inimene. Loma Linda Sanatorium is one of the places that she saw in a vision that this was a place to train medical missionaries. Ja Loma Linda sanatoorium oli siis üks nendest kohtades, mida ta nägi visioonina, või nägemuses nägi, et see on see koht, kus saab siis treenida või välja õpetada tervise liikumise edendajaid. But Loma Linda didn't exist. Aga Loma Lindat veel ei eksisteerinud. She had only seen it in a dream. Ta nägi seda ainult oma unes. And she sent people around to try and find the place she had seen in her dream. Ja ta proovis saata inimesi otsima seda kohta, mida ta nägi oma unes. And one day someone came to her and says, I think I found it. Ja ükskord üks inimene tuli siis tema juurde, ütles, et ma arvan, et ma leidsin selle koha. There's a beautiful hotel there, and the trees and everything you describe, they are there. Et seal on siuke ilus hotell ja kõik need puud, mis seal on, et see on täpselt selline, nagu sina kirjeldasid. The only problem is, and why they are selling it, is because there's no water. Ja ainuke põhjus, miks nad seda kohta müüvad, on see, et seal ei ole vett. Ellen White said, no problem, the water is under. Ellen White ütles, et ei ole probleemi, et vesi on seal maa all. Loma Linda is today in Palm Springs with the water under. Ja Loma Linda on tänasel hetkel siis Palm Springsis, kus on siis vesi jookseb seal alt. There they trained medical missionaries, and the first places that they were sent was China. Ja seal nad siis õpetasid välja siis meditsiini missionäre ja esimesed missionärid saadeti Hiina. So as I said, they learned how to do medical work, but also how to preach and how to do practical works. Seega nad õppisid midagi praktilist, nad õppisid kuidas õppisid meditsiini ja siis nad läksid ja tegid seda praktilist tööd. This is Loma Linda today. Ja see on Loma Linda täna. And it is in one of the blue zones that National Geographic has seen all over the world. There are places called blue zones where people live very long. Ja Loma Linda on üks nendest sinirajoonidest, ma ei tea, kas meil Eestis on sama väljend, ilmselt ei ole, aga see on ühesõnaga üks nendest kohtades, kus inimeste see eluiga on väga kõrge. And you have about 20,000 Adventists living there, so you can do a good study on them. 20,000. Ja seal on umbes 20,000 siis adventisti, kes elab seal. And you hear about doctors who are working, surgeons still operating at 80 plus years and things like that. Ja sa võid seal kuulda, kuidas 80-aastased inimesed veel opereerivad ja teevad kirurgilisi protseduure. So yes, the health message was important, but it wasn't only the health message. It's also, this thing with having purpose, with having faith. Ja seega nende missioon oli see tervis, aga see ei olnud mitte ainult see, vaid tänu sellele, et neil oli see missioon, neil oli nagu eesmärk või siht, kuhu nad pürgisid. Now, the SDAs, they didn't want to fight. Ja 7. päeva adventistid siis nende põhiväärtus oli see, et nad ei tahtnud sõdida. They didn't want to bear weapons, but they wanted to heal the wounded. Nad ei tahtnud kanda relvi, aga nad tahtsid ravida või tervendada haavatuid. So they were called the SDA non-combat troops. Seega neid kutsuti SDA, ehk siis 7. päeva adventisti non-combat
jah, non-fighting. jah, mitte sõdivaks grupiks. Yeah, and then they started calling themselves the Medical Cadet Corps. Ja siis järgmisena nad hakkasid ennast kutsuma siis jah, meditsiinikadetide üksus. And I don't know if any of you have seen Hacksaw Ridge, but that is the story of an Adventist who he didn't want to bear arms, but he wanted to help in the war, and how he single-handed saved maybe 72, 73 of his comrades. And he was very ridiculed first, but became a hero. We have even watched that in our church. Ah, there you go. Okay, then you can just say, you've seen it. jah, et me oleme näinud seda filmi, see oli siis lugu Desmond Dossist, kes siis ka ei olnud nõus kandma relvi ja oli väga kiusatud selle tõttu, et mis mõttes sa tuled kaitseväkke või sinna sõjaväkke, aga sa ei kanna relvi, aga tema oli siis see, kes kas oli USA versus Jaapani sõjas, siis kandis väga suures hulgas inimesi, haavatuid siis sealt sõjatsoonist välja. jah, 72-73 inimest. After the Second World War, you remember the Dorcas I was talking about in all the different churches, but now they said we need to do something bigger. And so they started what was called SAWS, the Seventh-day Adventist Welfare Services. Peale teist maailmasõda siis väiksed siis adventistide organisatsioonid arvasid, et nüüd nad võiksid teha midagi veel suuremat ja nad siis asutasid või korraldasid sellise organisatsiooni nagu 7. päeva adventistide terviseteenused või midagi. Heaoluteenused, jah. And the ones who were receiving the help was Europe after the Second World War. Ja üks piirkond, kes siis sai seda abi, oli Euroopa. But because this thing about serving God by serving others became very important. Ja seega Jumala teenimine läbi teiste teenimise muutus väga oluliseks. And you know, it has been, we can sometimes be proud of our history and sometimes we can be maybe not so proud. Ja as a church. Ja kirikuna me võime mõnikord olla väga uhked oma ajaloo üle, mõnikord aga mitte. This is the last emperor of Ethiopia, Haile Selassie. Ja see on viimane Etioopia siis juht. Ja. And he says through history it has been the inaction of those who could have acted, the indifference of those who should have known better, the silence of the voice of justice when it mattered most, that has made it possible for evil to triumph. Läbi ajaloo et on olnud väga raske. Et kui me aitame, siis me aitame kui me aitame, siis me ei lase kurjusel valitseda. So I think that sometimes we have been quiet when we should have spoken. Et ma mõnikord arvan, et me oleksime pidanud olema vait, mitte rääkima. We should have acted. Me oleksime pidanud rääkima, mitte vait olema, või oleksime pidanud tegutsema, mitte tegutsema. But our pioneers actually did act more than we maybe later on. Aga meie pioneerid ja need missionärid päriselt ka tegutsesid ja tegid neid tegusid, aga mitte meie tänapäeval nii väga. Our first GC president, he was part of the Underground Railroad freeing slaves from the south up to the north of the US. The first GC, General Conference President. Yeah.
maa-aluste rongi... jah. jah. And when there came a law in the north saying that slaves should be returned to their masters in the south, Ellen White, who was our pioneer, she said, this is a law you should break. Ja seega, kui põhjas tuli see nagu seaduse nõue, et orjad peaks tagastama siis nende omanikele, siis Ellen White oli see, kes ütles, et see on see koht, kus te peate seadus murdma. And take the consequences. Ja võtma vastu need tagajärjed. That was crazy for somebody to say. Et see on väga hull asi, mida öelda sellel ajal. But she said nobody should own another human being created in the image of God. Aga ta ütles, et mitte ükski inimene ei tohiks omada teist inimest, kes on loodud Jumala näo järgi. So our church history is full of actually a very holistic message. Seega meie kiriku ajalugu on väga tugevalt seotud tervisliku sõnumiga. Tervise sõnumiga. Tervikliku sõnumiga. But we have split it up. Aga me oleme nagu killustunud. We've said, okay, the schools take care of themselves and the healthcare takes care of itself. And ADRA, who came as a name in 84, takes care of all that kind of work. And then we take care of the spiritual churches, which is the most important, of course. Question mark. Aga jah, et me oleme väga killustunud, et me oleme võtnud selle seisukoha, et meil on haridussüsteem, kes tegeleb koolidega ja meil on tervisesüsteem, mis tegeleb siis meie haiglate kõige sellega ja meil on kirikud, mis tegelevad siis selle vaimuliku poolega ja siis nüüd ongi küsimus, et kas peaks nii olema või et kas me teeme õigesti. God gave us a holistic message, and that's why the Adventist Church is the second largest educational system when it comes to denominations. The Catholic Church has a few more schools, but we have also a whole lot of clinics and hospitals. Seega jah, et adventism on siis on terviklik usk ja kui vaadata siis maailmas, siis meil on see nii-öelda haridussüsteemi suurus on number 2 ja number 1 on siis katoliku kirikul, et meil on siis ainult vist, ma saan aru, mõned koolid vähem, mis siis kuuluvad adventistidele. This is not me, but it is our school in Ethiopia and one of the many places that has brought education to thousands, tens of thousands. Sellel pildil ei ole küll tema, aga see on siis pilt Etioopiast ja seal Etioopias on nad siis jaganud haridust tuhandetele inimestele. I've been working as the country director for ADRA Sweden, and it started actually in Ethiopia, which is interesting. The connection between ADRA Sweden and the government of Sweden, the SIDA, the Swedish International Development Aid. Seega siis tema siis töötas Rootsi see nagu ADRA osakonnas ja siis oli sealt seotud vist Etioopiaga või Etioopias sai alguse, ma saan aru. So this is my father, and here we were visited by the emperor of Ethiopia. Ja siis sellel pildil on tema isa ja neid külastas siis Etioopia valitseja. And he was very interested in all different churches that actually were building schools and clinics. He said, I realized this is such a good thing for my people. Ja see valitseja siis tuli nende juurde ja rääkis, et ta on väga huvitatud nendes kirikutes, kes rajavad koole ja siis
nagu terviseasutusi või siukseid, jah. Now this was in the 60s and the connection was made because people from SIDA saw our hospitals and saw our schools and said, you can get money for this. Ja siis saan aru, et SIDA on. Okei, et Rootsi siis riiklik abiorganisatsioon nägi nendes siis seda võimalust, et nad saaksid raha teenida sellega. So when the people came back to Sweden, they went to SIDA and said, we understand we can get funds for our schools and for our clinics, and we built many from that. Ja siis nad rääkisidki siis selle abiorganisatsiooniga ja rääkisid, et et me siis saaksime teie käes siis neid toetusi ja tänu nendele toetustele nad siis rajasidki palju neid koole ja meditsiiniasutusi. So ADRA is a global development organization and its aim is to demonstrate God's love. Seega ADRA on siis ülemaailmne organisatsioon ja selle eesmärk on demonstreerida või siis näidata välja Jumala armastust. We preach with our hands. Me ülistame oma kätetööga. And we are represented in about 122 countries today. Ja nad on siis esindatud 120 riigis. And of course, many people are working in ADRA, but also very many volunteers. Ja seal on umbes siis 10 000 inimest töötamas, pluss veel vabatahtlikud. We work with people in poverty and distress to create a just and positive change. Ja nad töötavad siis inimestega, kes elavad siis mitte nii heades oludes ja siis proovivad oma abiga pakkuda neile mingisugust leevendust või abi. We don't ask what religion they belong to. Et nad ei küsi, mis usku on need inimesed, keda nad aitavad. We don't mind what political ideas they have. Et neid ei häiri, et mis poliitilised vaated on nendel inimestel, keda nad aitavad. We try and work as Jesus worked. Nad proovivad töötada nii, nagu Jeesus töötas. And he worked with people, saw their needs, did what he could, and after that he said, follow me. Ja Jeesus ju tegi ka niimoodi, et ta läks inimeste juurde, ta vaatas, mida nad vajasid, ta aitas neid ja siis ütles, et järgne mulle. It's a very big network and we try and have meetings from across the world every 2 years to get inspired and also to see how we can work better together. Seega see on väga suur siuke võrgustik või organisatsioon ja nad proovivad iga 2 aasta tagant siis kokku saada kõik koos. We have portfolios like health. Neil on siis portfolio või siuke nagu This is just an example. Ja portfolio siis health. Ja, tervise kohta. We have been battling AIDS for a long time. And we are happy today that there's medication that supports so that people don't die of it anymore. Ja nad on tegelenud väga palju AIDSi haigusega ja siis ta ütles ka, et on hea meel, et tänapäeval on nüüd ravimid, mis aitavad selle vastu ja et inimesed ei sure enam nii kergelt AIDSi. Our second portfolio is education. Ja nende teine portfolio on siis haridus. We renovate schools. Nad renoveerivad koole. Not that often anymore, but often in war zones. Tänapäeval mitte enam nii palju, aga rohkem siis sõjatsoonides. When children have to write in the sand, literally. Ja lapsed tihtipeale siis peavad õppima kirjutamist liiva peal. We renovate. These are some of the renovated. Oh, sorry. But we also have a lot of adult education and the adult education is very often for women. Ja neil on ka tegelikult siis haridusprogramme ka täiskasvanutele ja väga paljud, kes siis
käivad seal, on just naised või et see haridus on suunatud naistele. to help people get back their dignity. Et aidata inimestel saada tagasi nende eneseväärikus. And this is the third portfolio, that is livelihoods, because you cannot talk to people about their rights or whatever if they have hungry stomachs. Ja siis kolmas osa või portfoolio, millega nad tegelevad, on siis inimeste heaolu, et kõik see, et neil oleksid kõhud on ju täis ja turvaline olla. So we help them with their own development so that they can have a living themselves, and then we continue with them. Seega nad aitavad siis nendel inimestel saada oma nii-öelda siis ettevõtte või mingisugune äritegevused jooksma, et neil oleks oma sissetulek. Economic development and also food security. Jah, et neil oleks siis töö ja et neil oleks toitu. And when people start earning from what they have started working with, they build schools for their children. Ja seega, kui need samad inimesed, kui nad siis saavad omale töö või mingisuguse sissetulekuallika, siis need samad inimesed ka ehitavad ja rajavad koole oma lastele. And our last portfolio is of course the disaster. Ja viimane response. Portfoolio, millega tegelevad, on siis katastroofid. Catastrophe. Yeah, but I can almost say that myself. And we have a lot of different disasters in the world. Of course, you have floodings. Ja, et meil maailmas on erinevaid katastroofe, on näiteks üleujutused, landslides, maaväringud, refugees. Põgenikud. And we are there because we are in these countries. We are often on the scene very shortly. So we don't need to build up an organization. We are already there. That's a little bit of our, when the worst happens, we are already there. Seega nemad on enam alati nendes katastroofides alati aitamas, alati valmis aitamas, sellepärast et nad ei pea rajama organisatsiooni selle jaoks, et minna kuhugi aitama, vaid nad on juba valmis organisatsioon ja kui on kusagil katastroof, siis nad enam-vähem juba ongi seal valmis aitamas. Because of all that's happening in our climate, we notice that people, the wells grow dry. So water and sanitation and hygiene is also very important in our work. Ja seega nende töös on ka väga oluline siis hügieen ja vee olemasolu. Now you would think that ADRA Sweden is a big organization. This is it. Ja kui te arvate, et Rootsi ADRA organisatsioon on väga suur, siis see on kogu meeskond. But we have people from very many different parts of the world. Aga neil on inimesi väga erinevatest maailma otsustest. From Yemen, from Pakistan, from Ukraine, from Afghanistan now. So we have a very wide range of people who are working with us. Jah, seega neil on inimesi Jemenist, Pakistanist, Ukrainast, Afganistanist, Rootsist, Norrast. And these are some of the countries that we are supporting from ADRA Sweden. Ja need on mõned riigid, keda nad toetavad siis ADRA Rootsiga, et see on seal siis nimekiri, saate ise lugeda. And we work with people to participate in, contribute to, and enjoy their own development. Ja siis nendes ühiskondades nad üritavad siis aidata, et inimesed võtaksid osa ja nagu lööks kaasa ja naudiksid seda, et see on nende enda nagu ühesõnaga aitavad kaasa, et nad ise areneksid. And this is because we want people to take ownership of their own development. See on sellepärast, et me tahaksime, et need inimesed, keda me aitame, et nemad võtaksid selle nagu omaniku mõtteviisi sellele, et nemad teevad ka seda. In the sermon I'm going to share very many very special experiences that we've had. Ja tänases jutluses ma jagan väga palju erinevaid kogemusi, mis tal on olnud. And the title of it is Who is the God of ADRA?
ja selle jutluse pealkiri on, et kes on Adra Jumal, Because these are the questions we get. sest need on need küsimused, mida neile esitatakse. And we can show how God has worked unbelievably through our hands, through our feet, through our mouth, through our eyes, through our ears. Ja sellepärast, et neil on väga palju kogemusi, kuidas Jumal on tegutsenud nende eludes või läbi nende, et läbi nende käte, nende sõnade, nende mõtete, ühesõnaga läbi kogu nende keha. We work with environment because we want to protect. We have a stewardship that God has given us. Ja nad tegelevad ka keskkonnaga, et nii nagu Jumal on pannud meile kohustuseks maailma eest hoolt kanda, et siis nemad üritavad seda hoida. ADRA started, End It Now, a campaign that we joined with the church to end domestic violence in our families. Ja neil on ka selline kampaania lõpeta nüüd või End It Now, et mis siis kutsub üles kogudusi aitama siis lõpetada peredes koduvägivalda. And the next campaign that we also joined with the church in is Every Child Everywhere in School for education of children. There are 250 million children today who don't have a chance to get an education. Ja teine kampaania on siis see, et iga lapse jaoks igal pool kool, et praegu on maailmas umbes 250 miljonit last, kellel ei ole võimalik saada haridust. So this is a little bit of the history, partly from my own side, but also from the church, how ADRA came into being and how ADRA Sweden started working with development. And God has blessed us unbelievably, and we're very grateful. Ja seega see oli selline lühikokkuvõte sellest, kuidas Adra jõudis Rootsi ja kuidas siis And I wish I could see ADRA Estonia one day. Ja ta soovib, et ta näeks ka kunagi Eestis meil Adra organisatsiooni. Because I know there are people in your own country who are suffering and people you can reach out to. Sest ta teab, et ka meie riigis on inimesi, kellel on raske, kes on abivajajad ja et meil on võimalus nendeni jõuda. Because when he comes back in Matthew 25, it says, I was hungry and you gave me food. I was thirsty. You gave me something to drink. I was in prison and you visited me. I was naked and you clothed me. Et seega, kui Jeesus tuleb tagasi, et siis ta saab öelda, et ma olin näljane, aga sina toitsid mind. Mul oli janu ja sina andsid mulle juua. Mul oli külm või mul ei olnud riideid ja sina riietasid mind ja või et ma olin vangis ja sina tulid mulle lohutust pakkuma. So I want to pray that God will bless you, and I want to end with a prayer together with you. Ja me saame lõpetada koos ühise palvega. Dear Father in heaven, I want to thank you so much for the members in this church. Kallis Jumal, ma tahan tänada sind iga liikme ees siin kirikus. I want to thank you for the people who are really burning to see you do wonders among them and in the church. Ja ma väga palun sind nende inimeste eest, kes tahavad näha ja kogeda sinu tegutsemist ja sinu kätt nende eludes. Will you please bless them and will you help them also to reach out to those who are suffering? Ja palun aita meil jõuda nende inimesteni või jõua palun nende inimesteni, kes soovivad ja otsivad sinu abi. And in that way demonstrate your love. Ja läbi meie palun näita oma armastust nendele. And bring them into your family. Ja läbi selle aidata neil tulla sinu perekonda. Pray in Jesus' name. Amen. Jeesuse nimel, aamen.